kajing keno persai kepulit kami bet janmala kapor habadon kajing syak kem kinong khai drug pat kidon gi kep ki baki pulit ki syak keno akipat ba baki ailat ikinong khai kapasa pelong ikinong khai bikin light suk hadien kajing syak kem kani kajing syak keno kapendu mensia mi ki pulit ki bateri hok ekakam hendai ka pelong rupat eki ban kam trishtom bat ban keren ki jing shisha bat ban pensai pet ba habaki yo yakalat Hagajing yo alat ban keren dangshen way no officer pulit ubadiu sub inspector nakapascha police beat house hagajing lang ban keren pensung thu pat ba alor kajing ma no drug hagashnong lang kirding mingi kabla penya de kaseng samla shnong lang kirding mingi uba aski walang ulong karukom kem yekinong khai drug kam dei kumbak kem yekiwe namar kadei kabobon rukom bha bat kajrong hakabawla benrap bakum katnat ki persang menteri kat bala nadu man penbiang ki saki balada kimbiang kini kinong khai ki julai sok kami ka MDPS kalau bersedia kalau ke lawan berong langti ni kam jerong ni kam dia teng yi kibriu teng yi yo phone kumto bagi ong ba ni la yo ban bat yu briu badong drugs teng bala poi hang to spot pat ki to ni balong ki witness pat la shim la itu drug la sai na kumto la sai kumto ki ai sar ini drugs Tentu kapor nak yang juni di syakin wan proceed teng namar balai udrox nga kung officer SI ngambla abang saksi tu brio no go suspect drug claim ka authorized na di GO wat nak yang juna officer ngambla abang saksi direct unta namar balai rekam ka authorization na GO tapi nak yang kita ba pisai na udrox ka case long kala abang flop no ka case teng dalai syakut u defend lawyer ula abang ông nọ bảo tụ drop bảo nó xây một tụ rồi bảo xây một lạ bên đây giống như thì cũng nộp kinh nghiệm vào dọn ông này brio kata đâu vậy thế thì brio teng buat sen thì lạ bên ông cái chim long brio chỉ mà nhịp tiếp ngoài kalau nhịp tiếp thì isu lẹ công tư của một teng đào flop nó cái kia thế cái chim tiêu thì là yang giống như kalau và là ví dụ itu suspect bang tuan drop so power kata ai đấy phone lang yang ni pi pin long ki witness ki bayang hang tu Pelong witness bayan hang tu henrai ap jadi lapoi mani hang tu gila ban lai ka prosedur gila ban selai ka sat ang session ga haka jingle ka sat session ran tampat ya piti witness pa om bang ban kam ngai tam witness namar tam witness gila ban lai ka sat session gila tang ni klik ka case ka flow te nakata ma piti ki bala da dan suspect subawat ta su phone ba itu kulit temot information yo na pi temot ki beri chao di selu jeng yang tu la poi ni hajam ni le ki prosedur baro hagaju kapor la batairu bahabayo kem mikinong khai drug kide ban kiar ban yesho yadat namar kamde ka babha palada jai e yotu ne kabrio ka kies ka tlot no tentu ulang ba kidon ki ba la ong bo bayo ba tentu ki siem la jong ki la ban ki shot ki da ur kata kam ba ban shot ban dat nong ai ki tambah yo JIA tu beri buat long pelong complicated no ita case JIA tu kalau nak complicated no case tu nak compose national case macam tu ya pi ba punya try lang buat ni thôi nak kalian kejungi ni kuat punya try lang buat pi nomor ni ru di perkat ya kalawai jam dari nomor ni ru idon nak jungi konekti pi ru idon terus saya skill dang ni im try kemot mano kan baik konekti Hakoi kaliang ulaburu ka jingkentu kikme kikpa baki haban aipor bat kikon banye keren halor kamat halor drugs bat kiwede bat ban ong baga jinge trelang kadai ka baton kam bat kumjo ban ai ka jinge slok yaki bangop hau drug ban bitu ya pi ki parasnong bitu ya pi kikme kikpa ba so dopet bai la kikon ti da husiar ba pet bai ki ai kapor spend time ba bat ki ne ai kata kapor kan pendon kita kapor ba pindon kita kapor ba selok lang bala ki kon ki om ban mo wala pi pun kamru om ban su concentrate tang ka mai ka ji ne ka no ka kam ba pi trai at least ai por ya ki kon ru ba pin ya song kai song lang ro kana de discuss ko ka topic kam tam ba u le drugs knang ba la राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है।
इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।